ngasisnya abet haga parti dari haga parti ke ibet ngalong lah keluar di baru hi kete haga parti nganyai trainer mata haga parti dari ngadi manila ade ngadi di keliru ngan haba di trace mata parti maka sistem maka haga parti yang mentahi nga raikot ba I will be in the party till I breathe my last. Uway na ki MDC barem uba martamlin perbad haka RPR trek urempang arajar RPR ularung no asya kaseng Bharatiya Janata Party. Haka ni kasngi na priang buram ya uba perbad da presiden jaga BJP uba Ernest Maury ha opes trekam jaga BJP hasilong. Habakran sikila apat hai kubor uba perbad ula ong ba ula raikut ban prei naga benta ka BJP hadu bakut ka jingim. Ngasung kemen ngasung nak cika dia ba sacisi ngini kum ngini kala ban rungbiang cika parti Bharatiya Janata Party. Kedai kesini ke bakrau, kesini ke ba kerpang, kesini ke kentang ina ngerjit kenang ini kesini minta kesini bahkan long kesini ke pengensa juga mau ke jini macam ke RPR trik penai RPR usno RPR kerja kenal ini bahkan sah ini cerita ke sini dengan ini cuman dengan sekali ke parti BJP. I am not a newcomer in the party. I think I have started my political career with the party BJP. Actually, ngade uway ni ki founder members jong ke parti hak itu kipor. Nga rong hak parti hak 1992 Hakapor bai ba moina sing polot idang long presiden benukong jong parti hakan ke state jong ni ngalai khunrui election kumbala kren bakren aswa jonga hak 1993 1998 walangam simjop kabar atli election ngri ngelawan haga position kapar